دەم باش خوێندەکارین هێژا هەم چاوانە ئەز مامۆستا سومەیە وەرەمە مامۆستا زانستێکی جوواکی ڕەفا شەشا ئەم ئیرۆ وانە خوایە یاسێیەمی نژی بەشێ چارە بەردەوام بکن شخوا ئەم بەشێ دەنە ئەم هەردووانەی خۆی بووری ئەم بەردەوام بکن ئەم هێژی لەسەر تەکنۆلۆژی ئەم دسەکنن وانم مەیە ئیرۆ ئەمێ بەحسا تەکنۆلۆژیە بکن ji destpêkê heta ku em bigihîn roja xwe ya îro û em ê nirxandinê xwe û nerînê xwe jî li ser vê rewşê em ê bidin. Di vir de ana rewşa me ana em dibînin çawa teknîk an jî teknolojî pir bilez pêş dikeve. Yani em bêjin mehane tiştin derdkevin, carna jê rojane tiştin pêş dikevin, salane tiştin pêş dikevin. Di vir de teknolojî pir bi pêş dikeve. Teknolojiya me a pir biçûk çi ye? Nanoteknolojî ji xwe pir bi pêş dikeve. Ji xwe nanoteknolojî di hemû jiyana me de bandorayîna ser hemû aliyê jiyanê heye û em vê bandorê pir bi çava em dibînin û ji me re tê xuyanîkirin. Taybet bandora wê li ser bijîşkiyê heye, serçûn û hatin û li ser peywendiyan em pir dibînin. Em ê îro li ser teknolojiya a peywendiyê anha em ê guftûgû bikin. Teknolojiya a peywendiyê. Teknolojiya peywendiyê. Mirov em giş dizanin mirov bi xwezaya xwe civakî ye. Her tim dixwaze peywendiyê têkiliyê mirovan ê derdorê bikin. Di vir de kesê nêzik çawa dike peywendiyê rûbirû datîne û çê dibe. Lê em behsa kesên dûr bikin. Wê çawa têkiliyê xwe bi kesên dûr bike yan jî peywendiyê xwe bi kesên dûr bike. Ji bo ku peywendiyê xwe bi kesên dûr bike çawa dike gelek rêbaz hatin karanîn rêbazên cûr bi cûr hatin karanîn heta gihaştin ku bi nameya têkilî danîn. Bêjin heta gihaştin nameya. Ji xwe em gişin namazanin çawa namên ê nivîskî jî dihatin bi kar anîn. Yani nameyên nivîskî bû lê dem jêr dibe heta ku name ji kesekî dûr bigê kesekê din pir dem pêwîst bû. Em werin sed sala nozda ji xwe sed sala nozdan de elektrîk pêş ket. Dema ku elektrîk pêş dikeve çi pê re pêş dikeve? Telegrafên elektrîk. Telegrafên elektrîkî. Di vir de çi pêş dikeve? Telegrafên elektrîkî. Ji xwe bi afirandina telegrafên elektrîkiyan jî dahînandina wêna di vir de pêşketinik pir çêbû di peywendiyê navbera mirovan de çawa bû pir hêsan bû di va peywendiya de ew jî nivîskî bû. Lê em werin di sala hezar û heşt û heftê û şeşan de em giş zanin zanyar Graham Bell li vir de çê dahînand? Telefon. Di sala hezar û heşt û heftê û şeşan de çi hat dahînandin? Li vir telefon. Dema ku telefon ji hêla zanyar Graham Bell hat dahînandin di vir de êdî şoreşek çêbû. Şoreşek di têkiliyê navbera mirovên ê dûr de çêbû. Êdî mirov peywendiyê xwe kesekî dûr dikin biriya axaftinê. Di vir de çi çêbû şoreşek
پر خویانی دردکوه هولی. ده همان دمی ده جی به دهینانا تلفزیونی. تلفزیون جی پر باندورک پر مزه بو. ایدی چه بو یاره لکی داره چه ده لکی جاری جهانی ده چه ده ام لمالا خواه مروف لمالا خواه وان بو یاران تماشا دیگه او دبینه. لذت چی مرچی بو تلفزیون جی دهینانا تلفزیونی جی پر باندور ل ناسکرنا بو یاران کرد. دور ده پشتره چی بون ساتلیتین ای پیوندیه شوا گو شاندن آسمان او ساتلیتین ای پیوندیه جی گاو ترجودا آوید. ایدی ورچی بابو ریج انترنت رجی بکر. ریج انترنت رجی بکر و ام بحثا انترنتی ام بکن. انترنت دروجا مایا ایروده دنیای همو به هف گرید ده. ایدی کامپیوترک آنجی تلفونک پیشکتی لگل مهبه ام دنیای همو شوایه کی بلز ام دبینن ام بویارا نازکن همان دمیده ام پیوندی خوب کسین دون بره هم بدن و هم بدیتنی جی ام چه دکن دور ده اف جی پیشکتنک ده پیوندیه ده پر بلز و پر تکنیجی حسان کر و پر پیشکتی ام بحثا انترنتیت کن. ما گو دریا کامپیوتر و دریا تلفونی پیشکتی ده. به پیشکتنا نانو تکنولوژی دور ده پیوندی دور بیتیل چی دور. ام بحثا ودیتنا بلوتوسی ام دکن شوا به بلوتوسی جی ریج ویکی رجی ودبه. ساتلایتین ای پیوندی ایگو چونه یعنی شاندن اسیمان کنترل کریه. ایدی نه همه وسایه یعنی اف پیوندی کو ام دکن جی و تکلیه داو صندوقی از انترنت روزا خوا ایرو ام بکارتینن گیش دبن کنترل دیگه. بند کنترل وزیر پاراستنا امریکا دیگه یعنی شی ام بیجن بن کنترل CIA دیگه. دور ده ام بحثا پیوندی خوا بکن. جالیه کی ده پیوندی ما روزا ایرو ری پر حسان کریه. دور ده انترنتی یعنی اف ساتلیتن ای آسیمانا تکلیه پر حسان کریه پر بلز کریه لید همان دمیدش آلیه که دنجی جیانا ما کنترل کریه یعنی جیانا ما کتیه بن کنترل کسنا تایبت دورنا کسن هنن بو جیانا ما کنترل کرنه. ام ورن ام بحثا تکنولوژیا چون اوهاتنی بکن. تکنولوژیا چون اوهاتنی. تکنولوژیا چونو هاتنی ام بیجن ام گیز زارن مروحی جد سپیکیده مروحان چاوا دکر جبو گوشیانا خو بردوام دکن هرتم لجهه کی ندمان هرتم جهه کی دچون جهه کی دن جهه خو پردو هرتم دما کو جهه خوشی دگرتن دو هرتن پدوی خو پیوسی خو تشتی خو آمور خو آلاب خوشی بخور دبرن او تانی. دور ده ایدی زحمتی او کلوپلین خود دما گو پارت دبرن تانیجی دور ده زحمتی چی دکشاندن وقتا دستی خود بهیزا خورا نشیان و همان دمیده جی کلوپلی خودی پارت دبرن تانیجی ایدی زحمتی ددیتن. دما مروفان جهاشن آسا گو کلاورا جهاشن هشمندیا گو لاورا کدی بکن ایدی جهیزا لاوران ام بیش دستیکی جهیزا لاوران سود گرد. دستیکی ام بیشن هیزا لاوران.
دفرد دما دچونو هاتنه ده سوز جوان گرتن گو کلو کلی خوا آنجی تشتین خوا پیدوی خوا پیوستی خوا ده لسر هیزا لاوران جی دبرن و داین ایدی جیان بچکی هیسانتر دبر امورن به دیتنا تکرجی برده ریش ترنبیران رفا بو چاواد به دسپیکی امورن دسپیکی ام بحثا عربين لاورا عندكن بشترا بشتي هيزا لاور دفردا عربين لاوران چيبون ام بحثا عربين لاورا بعربين لاوران إدي شنو هاتن هيسانتر بو پر يعني جدابون كتنا برا هيزي ده دسبيقي بو بلاور تاني بو بشي عربي وانا چه بو باندورك باشتر هيسانتر سر چونو هاتني سر برن و آنينا تشتين پيوستين مروفان پشتره چه در كفه ترين در كفه نو دارينا ترينين لفر ام بحثا نو دارينا ترينين إيدي ترين دردك هذا دفردا شنو هاتن همجي بلاستربو وهمجي هيسان تردبا همان تشي جبو كشتيان همان تشي جبو كشتيان شنو هاتن بلاستربو و بلاستربو وهمجي زحمتيجي هن بهم دچا و هيسانتر دبا ام بيجن جارا يكم زانياركي فرانسيس صد صالح هيجدان ده چي چيكر ترمبي شوا ترمبيلك بكار آني او ترمبيل بريا هلمي او جي جيانا مروف هيسانتر كر جيانا مروف هيسانتر دكه دفر ترمبيل ترمبيل بريا هلمي شخوا جارا يكم ترمبيلي ايقو بهلمي كار دكرن جهيلا زانياركي فرانسيز صد صالح هجدان ده دفر چيكر لي بصد صالح نوزدان ده دفر ده ترمبيلي كوب الكتريكي جي كار دكرن هاتن چيكرن يعني نسبيكي ترمبيلي ايقو بهلمي هلمي وبشترا ترمبيلي كوب الكتريكي ترمبيلين ايد الكتريكي جي كار دكنجي تشيدبا دصالح هزار ونحصدو سيسيان ده دفرده لفر چه هاتن چيكرن بالافر هاتن چيكرن دفرده بشرب بالافر بشرب بالافر هاتن چيكرن چه قيسه دم دچو دفرده هر قدچو كشتي بالافر جي پیش دکتن. ام بحثا روجا خواه ایرو بکن شخوا ژاپونیا و امریکا جی ترین نافکار اقتیرن کو دی ساعته که ده جه 300 حتی 400 کیلومتره لز دی چونو هاتنی ده چه کرنه. شخوا دورده بریا وان افراندنا ده ایدی و بریا پیشکتنا تکنولوژی ده جی دورده جیان پر هیسان کریه چون او هاتن پر به هیسان بوی امرو بخوازه بچه جهکی خواب بگوهرینه بچه جهکی دور تشنا بشینه تشنا ورینه ایدی اف پر هیسان بوید رو جامعه یا ایرو ده لی اف تکنولوژیا آگو ایرو ده چون هاتنه ده
پر پێشکەتیە ژی وەکە بەشێکی شەڕ ژی تێ بکارئانین و زیانە مەزن ژی دێ ژیانە مرۆڤان وی ئاوایی هەمان دەمێ de jî ev teknolojiya a çûn û hatinê jî ji armanca xwe dûr xistine. Lê divê em bizanin ku armanca wî bingehîn hêsankirina jiyana mirovahî ye. Niha em digihêjin dawiya waneya xwe, pirsik me a nirxandinê yektenê heye, ew pirsa me ya nirxandinê dibêje erê rast e peywendî pir pêşketî ye û gihîştiye asta ku em bi kesên dûr re bi deng û dîmen biaxivin. Lê bandoreke çawa li kesên ku em bi wan re dijîn jiyangiriye ser vê nêrînên xwe binivîse û bi hevalên xwe re parve bike. Em bi taybet em behsa peywendiyê me ya îro çi ye? İnternêt e. Em behsa internêtê dikin, em behsa erê têkiliyê me bi kesên dûr re îro roj pir xort e, pir baş e. Lê kesên derdora me ê em bi war jiyan dikin. İnternêtê îro roj bandorek neyînî civaka me kiriye ya erênî? Tamam, bandora wê erê erînî heye, bandora wê neyînî heye, em ê îro divê her yek ji we nerîna xwe bide vê bandorê wê erînî çi ye, bandorê neyînî çi ye, çawa em ji hinekî ji kesên nêzîkî xwe em dûr ketine. Kesên dûr pir nêzîkî me bûye û kesên ê nêzîk dûr me ketine, di vir de hûn nerîna xwe bi şêweyekî zelal hûnê xuyanî bikin û hûnê binivîsînin hûn her yek xwedî nerîneke û nerîna xwe baş werînin ziman û bi şêweyekî azad hûnê derxin holê. Wisa xwendekarê me em digihêjin dawiya waneya xwe, ez bêhêvî me we bi şêweyekî serkeftî wane girtibe, heta waneyeke din hûn bimînin xêr û xweşê de.